Zvanični izveštaj kineske vlade iz 2011. godine govori o opasnostima biološkog naoružanja, genetski izmenjeni virusi koji su specifično upereni na rasnim osnovama. Ovaj izveštaj izdat je u UN konvenciji o biološkom naoružanju 2011. godine. U izveštaju se govori o kineskom strahu zbog velike mogućnosti od curenja ove biotehnologije i pravljenju ozbiljnih prijetnji za celokupan svet. Kina je tada dodala da dalje biotehnološka istraživanja se krše sa normama internacionalnih zakona biološkom ratovanju, samo vršenje istraživanja. Dalje se navodi da biotehnološka istraživanja u polju sintetičke biologije, u civilnim istraživanjama kao i aplikacijama, može nenamerno stvoriti jako opasne ljudski stvorene patogene sa nepredvidljivim posledicama. Po Kini u tadašnjem izveštaju mišljenje je da svi državni organi trebaju konstantno da unapređuju biosigurnosni menadžment, posebno kozarosnih patogena u svojim laboratorijama i da uklone sve moguće biosigurnosne rizike. Iako tada Kina zagovara da dalji razvitak biotehnologije unapređuje ljudski život i njegovo zdravlje, u isto vreme, korišćenje ove biotehnologije za ciljeve agresije predstavlja ogromnu opasnost za ljudsko društvo i ta opasnost samo raste. Po izveštaju, ako bi neki agresor u društvu ili na svetskoj sceni dograbio ovu tehnologiju sa njom ciljao posebne genetičke podložnosti na izabrane patogene kod neke rase, oni bi mogli da to znanje pretvore u praksu, napadajući ciljanu etničnost i time stvoriti genetičko oružje koje posjeduje mogućnost ciljanja posebnih osetljivosti kod te rase ljudi. Po izveštaju ovako bionaoružanje može ekstremno povećati potencijal destruktivnosti na par načina. Na jedan način je da povećaju zaraznost patogenih mikroorganizama. Drugi način je činjenje uobičajenih lekova i vakcina neupotrebljivim. Dok je treći način da ciljanu populaciju čine mnogo osetljivijim na patogene mikrobe. Uticanjem na RNA može uticati na specifične gene u telu gde bi došlo do inhibicije stvaranja važnih tjelesnih proteina, kao i rušenje fizioloških funkcija, time povećati efektivnost biološkog napada. Četvrti način jeste da biološko naoružanje učine manje vidljivim. Strane gene ili viruse mogu baciti u populaciju kroz asimptomatične načine. No, ova UN konvencija se održava svakih 5 godina. Kina je svoj prvi izveštaj dala 2011. godine, dok je izveštaj iz 2016. potpuno ostao ogoljen, bez ikakvih detalja i informacija. Kina je trenutno vodeća država u ispitivanju genetske modifikacije i biotehnologije. Danas, po nekim mišljenjima, Kina prevazilazi čak i Sjedinjene Američke Države u biotehnološkom razvitku. Koronavirusi su dobili posebnu pažnju kineske vlade nakon izbijanja više varijanta ovih virusa, posebno početkom 21. veka i pojavom SARS virusa 2003. godine. Ali ovaj dokument iz 2011. godine nije jedini sumnjiv materijal. U dokumentu nazvan Neprirodno poreklo SARS-a i nova vrsta ljudskih stvorenih virusa kao genetičko biooružje iz 2015. godine sugeriše da će Treći svetski rat biti vođen bionaoružanjem. Ovaj dokument je pronađen od strane US State Departmenta. U njemu kineski naučnici govore da će koronavirusi započeti novu eru genetičkog naoružanja. Spekuliše se dalje da će neprijateljski zdravstveni sistem biti doveden u kolaps. Takođe zagovaraju mišljenje da je SARS iz 2003. godine ljudski stvoren virus koji je pušten od strane terorista. U dokumentu se otvoreno hvale da mogu manipulisati unutar novo nastajućim ljudskim bolestima i virusima, onda oružati ih i pustiti ih na način nikad pre viđen. Dokument je napisan od strane vodećih kineskih naučnika i savjetnika vrha Kineske komunističke partije. 18 od navedenih autora ovog dokumenta su članovi naučnika iz Narodno-oslobodilačke vojske Kine i eksperta naoružanja. Australijski političar Peter Jennings govori da je ovo važno jer jasno pokazuje da su kineski naučnici već razmišljali o vojnim aplikacijama različitih podvrsta koronavirusa i kako se mogu upotrebiti. Po njegovom mišljenju, ovo bi mogla biti jaka mogućnost da je ovo slučajno puštanje patogena od strane vojske. Dodaje da je ovo objašnjava zašto je Kina bila tako protiv stranog internacionalnog istraživanja o poreklu virusa na kineskom tlu. Ako je zaista slučaj od transmisije zaraze iz pijace morskih plodova, onda bi bio interes Kine da sarađuje.
Suprotno se dogodilo. Trebalo bi da dodamo da je kineska vojska održavala vojne igre u Wuhanu tokom oktobra 2019. godine, baš kada je velika čistka, zatvaranje i sređivanje bilo činjeno u Wuhan institutu za virogene bolesti i patogene, gde se nalazi jedno od najvećih svetskih laboratorija za istraživanje koronavirusa. Ne zna se tačno zašto se ove stvari podudaraju, da li zbog skrivanja čistke instituta preko vojnih vežbi, ili je vojska bila upletena u istraživanje. Velika je sumnja da je vlada možda istraživala lek za koronavirus na svojim vojnicima. Shi Zhengli je sa institutom pokušavala da napravi pan-beta vakcinu za koronaviruse. Ona je istraživala koronaviruse koji su bili specifični za šišmiše. Ona je prema mišljenjima mnogih naučnika možda i najveći autoritet u ovom polju istraživanja na svetu. 2004. godine ona vodi istraživanje o prvobitnom SARS virusu. Ona je istraživala mnoge pećine na jugu Kine i izolovala oko 19.000 šišmiša i time detektovala na 100 koronavirusa. Do 2016. godine ona je pronašla virus najbliži originalnom SARS-u. Takođe je otkrila virus RATG13 među šišmišima, od koji je 6 rudara inficirano 2012. godine kada su čistili pećinu od izmeta. 3 njih je umrlo. 2017. godine ona pokreće niz gain-of-function istraživanja, gde je uspeva da napravi 8 himera koronavirusa. Decembra 2019. godine ona dobija poziv o atipičnim simptomima pneumonije među novim pacijentima. Njen prvi odgovor je potencijalno curenje virusa iz njene laboratorije, jer prirodna transmisija ovog virusa je skoro nemoguća kako su ti šišmiši 15.000 km južno u Junanu. Sutradan ona stiže u laboratoriju vozom i pregledajući sve dokumente zaključuje da nije došlo do nikakvog curenja zaraze iz njene laboratorije. 3 dana kasnije otkriveno je da je RATG13 je sličan 96% sa COVID-19. Sumnjivo je činjenica da je na kratko posle sekvenciranja genoma COVID-2 nestala bez traga. Svetska zdravstvena organizacija vrši intervju sa njom nakon povratka. Njena objašnjenja za nastanak COVID pandemije je mnogima postala jako čudna i puna sumnja. Kako su prvi pacijenti sa COVID-19 u Kini dali svoje rezultate i ti rezultati izašli van zemlje, NIH je počeo da uništava arhive o detaljima prvih pacijenata i genetski podatke koji su bili stacionirani u Americi. Otkriveno je da je NIH to radio pod pritiskom kineske vlade i njegovog lobija. Kada je Biden administracija došla na vlast, istraživanje o poreklu COVID-a je prekinuta, a skoro godinu i po dana kineska vlada zagovara da ikakav razgovor o teoriji da je virus potekao iz laboratorije u Wuhanu, takozvano guranje teorija zavere. Američka vlast, zbog velikog pritiska unutar zemlje, počinje ponovnu istragu.